Reka nongere mbifurize amahoro n'imigisha nshuti bavandimwe bacu tugatse muri studio aka kanya n'amakuru adasanzwe by'umwihariko n'imirwano ikomeje guhindura isura ku butaka bwa Kongo hagati y'umutwe wa M23 n'igisirikare cya Repubulika ya Kongo FARDC. Ni M23 ikomeje kugenda igaragaza ingufu zidasanzwe, M23 ikomeje kugenda icimaka ku mirongo y'imbere ku rugamba, ari nako nanone ihuriro ry'igisirikare cya Repubulika ya Kongo FARDC rikomeje kugenda rikora buri kimwe cyose gishoboka kugira ngo rihangane n'umutwe wa M23, ariko ukabona yuko uko M23 ikomeje kugenda itera intambwe isatira ibisozi myinshi itandukanye, ariko igisirikare cya Repubulika ya Kongo FARDC cyakwiye imishwaro. Biravugwa ndetse biremezwa, hari amakuru angeze aka kanya nkuye ku mirongo y'imbere ku rugamba yuko M23 yamaze kugarura drone ziri mu bwoko bwa kamikaze ndetse n'ikoranabuhanga ridasanzwe ryitwa GPS jamming cyangwa se irizwi ku izina rya First Air Anti-Missile System, mu rwego rwo kuburizamo ibitero biri gutegurwa n'ihuriro ry'igisirikare cya Repubulika ya Kongo FARDC mu gukoresha indege z'intambara ziganjemo Sukhoi 25 ndetse n'izindi ndege z'intambara. Ni imirwano ikomeje kugenda ihindura isura kandi imirwano ikomeje kugenda ifata intera mu yindi, nk'uko amakuru akomeje kugenda aturuka ku mirongo y'imbere ku rugamba. Nk'ubu imibare y'abasirikare b'abarundi bari ku butaka bwa Kongo biravugwa yuko bagiye kugabanwa mu rwego rwo kugira ngo umubare w'abasirikare b'abarundi bakomeje kugwa ku mirongo y'imbere ku rugamba mu gihugu cya Kongo bagabanyuke. Nibyo kandi bimaze kutugira aka kanya, hari operation zabereye mu bice byahariya muri Sud Kivu ahitwa Penekuso muri Shabunda. Biravugwa yuko M23 yavumbuye agace kare kihishemo abasirikare b'abarundi ndetse n'aba FDLR bagera ku 113. Hamwe muri aba ngaba abagerageje kwirukanka, biravuga yuko n'abagerageje guhangana n'umutwe M23 hari za Penekuso. M23 yarashemo abagera kuri 33, nk'uko amakuru akomeje kugenda aturuka ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ni byinshi cyane rero bikomeje kugenda bigaragara ku mirongo y'imbere ku rugamba. M23 ikomeje kugenda icimaka, ni byinshi kandi bikomeje kugenda bigaragara. M23 ikomeje kugenda yihaniza ihuriro ry'igisirikare cya Repubulika ya Kongo FARDC n'icyitwa abafatanya abikorwa babo. Biraza kugenda bite rero? M23 ikomeje kuvuga yuko itazigera yihanganira igisirikare cya Repubulika ya Kongo FARDC, mu gihe igisirikare cya Repubulika ya Kongo FARDC kitabaje Wagner Group kikitabaza icyitwa Blackwater. Aka kanya kikaba cyaragerageje kwitabaza abacancuro b'Ababiligi, ariko abacancuro b'Ababiligi bivuga yuko nta musaruro na mukeya bari gutanga, ngo ahubwo aba bacancuro b'Ababiligi ku mirongo y'imbere ku rugamba bari kugira gutya bakigira abayobozi ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ibi bikomeje kugenda bishinzwe abana bacancuro b'Ababiligi, aho abasirikare ba FARDC bakomeje kuvuga yuko icyo bari bakeneye atari ababayobora buryo cyo bashobora kuba barwana mu bice by'iwabo cyangwa mu bice by'aho baherereye, ngo ahubwo icyo bari bakeneye ari umuntu uza kubafasha guhangara no guhangana n'umutwe wa M23. Hari ikoranabuhanga Ababiligi bazanye ku mirongo y'imbere ku rugamba, ariko biravugwa yuko iri koranabuhanga M23 yarivumbuye Ababiligi batararikoresha, akaba ari nayo mpamvu kandi iri koranabuhanga rivuga yuko nta musaruro na mukeya riza gutanga ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ni byinshi cyane dukomeje kugenda tubona kandi byinshi cyane bikomeje kugenda bigaragara yuko bikomeje kugenda bihindura isura kandi bije mu ishusho yihariye, ishusho ifite ubudasa kandi bwivanzemo intsinzi idasanzwe mu misozi myinshi itandukanye. Ni imisozi myinshi itandukanye, turagera mu bice byahariya muri Sud Kivu hariya za Shabunda, tukagera mu misozi ya za Uvira, za Sange, Remera ndetse n'iriya misozi ya za Momosho. Aha hose igisirikare cya Repubulika ya Kongo FARDC kigerageza gukoresha abasirikare b'Abarundi ngo kirebe yuko cyahangara cyangwa cyahangamura M23, ariko kigasanga M23 iryamiye amajanja mu misozi ya Sud Kivu, uretse wenda agace ka Sange n'agace ka Remera. Bigaragara yuko M23 itari yajyayemo ku kigingana n'100%, ariko nk'uko bigaragara n'ubundi n'aka gace biraza kurangira M23 ikibitseho kandi icimaka ku mirongo y'imbere ku rugamba, nk'uko cyama cya M23 giharanira ndetse kirwanira uburenganzira gikomeje kugenda kibitangaza. Turagaruka tubabwira byinshi bikomeje kugenda bibera mu butegetsi bw'igihugu cy'u Burundi. Icyitwa bombori hagati mu banyepolitike b'igihugu cy'u Burundi gikomeje kugenda kiyongera. Ni bombori hagati mu banyepolitike b'igihugu cy'u Burundi biravuga
biravuga yuko uwitwa Perezida Evariste Ndayishimiye nyuma yuko akomeje kugenda yamaganira kure abitwa ba Gatoni Rwasa akamaganira kure abitwa ba Bunyoni, uyu Evariste Ndayishimiye biravuga yuko uriya Gatoni Rwasa utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'igihugu cy'u Burundi akomeje kugenda akoresha bamwe mu bategetsi bafatanyije na Evariste Ndayishimiye mu guhangana n'ubutegetsi bwa kino gihugu cy'u Burundi. Ibi rero bikomeje kugenda biba ihurizo ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi buryo ki bashobora kuba bahangana n'icyitwa Red Tabara n'indi mitwe itandukanye irimo UPR FRB bivuga yuko igiye kwibumbira hamwe igafatanya na Red Tabara guhangana n'ubutegetsi bw'u Burundi. Nubwo igihugu cy'u Burundi abanyepolitike bacyo bakomeje kugenda batangaza yuko byose bikomeje kugenda bitanga isura yihariye itandukanye, kuko nk'ubu isura yihariye itandukanye nuko hakiri gukorwa mobilisation hagati mu gisirikare cy'u Burundi, cyane bavuga yuko igisirikare cy'u Rwanda RDF aricyo kiri gufatanya na Red Tabara mu guhishakira inzira yo kwinjira mu gihugu cy'u Burundi. Mwumvisha amadisikuru yatangajwe na Perezida Evariste Ndayishimiye avuga yuko ngo mu gihe icyitwa Red Tabara yabiteye iturutse muri Uvira ngo gutera umujyi wa Kigali ngo bizaba byoroshye uvuye mu Kirundo. Birumvikana yuko uyu Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo ukomeje guhangana n'umutwe wa M23 imyumvire afite ari imwe n'uwitwa Evariste Ndayishimiye. Mwumvisha amadisikuru menshi witwa Perezida Antoine Tshisekedi Tshilombo yatangarije mu bice byinshi bitandukanye avuga yuko ngo azahangana n'igihugu cy'u Rwanda ngo azagaba igitero aturutse Goma maze ubundi akarasa muri Kigali, ariko imigambi yaburijwemo n'umutwe wa M23 kandi bikaza no kugaragara yuko Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo ari mu ihurizo rikomeye aka kanya yabuze uko abigenza ndetse kandi yabuze naho apfunda imitwe nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa. Uyu Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo bikomeje kugenda bivugwa yuko amakuru akomeje kugenda aturuka hagati hano mu banyepolitike b'igihugu cya Kongo bikomeje kugenda bimubana ihurizo ridasanzwe, kandi ikibazo gikomeje kigenda kiyongera. Uko ikibazo gikomeje kugenda kiyongera niko igihugu cya Kongo kisanga mu ihurizo rikomeye, kuko nk'ubu Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo ntago ari gutanga disikuru zikenewe mu ruhame rw'abaturage. Nk'ubu mu ruhame rw'abaturage abaturage barabaza Tshisekedi Tshilombo ati se tuzabaho dute, inzara, ubushomeri n'ibindi bibazo bitandukanye byo mu gihugu cyacu bizarangira ryari? Aho kugira ngo Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo asubize ibi ngibi akiha kuvuga igihugu cy'u Rwanda cyane agarukaho yuko ngo aricyo gifasha AFC M23, ibi byakomeje kugenda biterwa hejuru n'igihugu cy'u Rwanda kivuga yuko Perezida Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo ibyo avuga atabizi, kandi niba ubutegetsi bwaramunaniye yakabaye abuhereza abandi babushoboye. Ibi ngira ngo mwagiye mubyumva mu banyepolitike b'igihugu cy'u Rwanda bagiye batangaza cyane bibanda kuri uno mugabo nk'uko nawe yakomeje kugenda abibandaho cyane. Ariko nawe ushishoze ushyize mu nyurabwenge naho waba ufite imyaka 15 cyangwa 12, ibi ni ibintu wakwibwira kandi wabonesha amaso ukabona yuko ubutegetsi bw'igihugu cya Kongo buri aharindimuka. Nk'ubu inzego z'ubutasi urwitwa Anire n'urwitwa Demiyape, ibi ngibi bikomeje kugenda bishyirwa mu byiciro bitandukanye. Biravuga yuko urwego rw'ubutasi Anire ndetse na Demiyape nk'ubu muri Anire biravuga yuko harimo abaturage benshi bakomoka hariya muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse n'abaturage bakomoka hariya za Minembwe imurenge. Aba baturage kandi biravugwa yuko uko bakomeza kugenda bafatwa cyane, aho se twabita abaturage oya twabita abanyepolitike. Ni gute umuntu ushobora kuba wamufata nabi mukorana, azi amabanga yawe, azi aho ubika, azi akazi ukora ndetse n'amafaranga uhembwa, ukibwira yuko n'amafaranga wanyereje umubiri ruhande yayoberwa, kandi ibikorwa bitandukanye uba ufite na business zitandukanye abazizi neza, dore yuko aba yitwa uwukora mu rwego rw'ubutasi, kabone naho yaba afitemo inshingano zitoya, ariko urwego rw'ubutasi yabakoramo cyane cyane nawe ubwe guhabwa iyo titire ashobora kuba yakwinjira indani mu bikorwa byawe. Ibi rero bikomeje kugenda bivuga yuko Perezida Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo ino ntambara yayungukiyemo ndetse n'umuryango we ku kigero kirenga 100%, kuko biravuga yuko uwitwa Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo yasahuye amamiliyari, ndetse kandi bikomeje kugenda bigaragara yuko ariyo mpamvu uyu Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo ano mamiliyari cyane yakuye mu mabuye y'agaciro yagiye asahura mu bice byinshi bitandukanye, afatanyije n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi birimo Ubwongereza, birimo Ubufaransa, Ababiligi, Abadage, birimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibindi bihugu bitandukanye.
aribyo biri gutuma Perezida Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo ari kuryoherwa n'ingoma, akagaragaza yuko azava ku butegetsi ngo arindimuye M23 cyangwa Alliance Fleuve Congo. Ibi benshi bafata nk'inzozi kuri uno mugabo ukurikije igihe yahereye arwana n'uno mutwe, ariko ukabona yuko kugera ku nsinzi ari ibintu bigoranye cyane. Reka mbifurize amahoro n'imigisha bikomoka kuri Nyagasani, nimugire impagarike n'ubugingo, mujye mwibuka kwikorera subscribe, like, share, comment aho bigenda neza naho bitagenda neza, maze ubundi nanjye ngarukane imbaduko ya gikomando n'amakuru